introduction bifa baay'ee qaba yookaan immoo gosa baay'ee qodama tokkoffaan self introduction jedhama akkasumas lammaffaan immoo family introduction yookaan immoo waa'ee maatii keetti beeksisuu jechuudha sadaffaan immoo is introducing someone with someone else self introduction ውስጥ ሶስት ቦታ ይካፈላል self introduction ስንል አንደኛው ራሳችንን ማስተዋወቅ self introduction ይባላል ሁለተኛው family introduction ይባላል ቤተሰቦቻችንን ከማስተዋወቅ እኔ እንደዚህ ይባላለሁ የአባቴ ስም እንደዚህ ይባላል ብለው የቤተሰብን አካል ምን ያህል እንደሆኑ በዛታቸው ምናምን ለመግለጽ የፋሚሊ ኢንትሮዳክሽን እንለዋለን ሶስተኛው ደግሞ introducing someone to someone else ይባላል እሱን ደግሞ አንድን ጓደኛችንን ከአንዱ ጓደኛችን ጋር ለማስተዋወቅ የምንጠቀማቸው መንገዶች ናቸው Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Aku English with Afan Oromo. I am Aku from School of American English Training Center. Daughter channel Aku English with Afan Oromo. Akam nagartu beguratan. Karima welcome. Thank you. Alright, daughter kiya guya da barsisu Karima wajin tawdan barumsa azure simbarsa turen alatti chuda aku simbetan yero deraf barumsa grammar simbarsa ture guya damo barumsa spoken party tokkofa barattoota yookaan immoo namoota ingiliffisanii absolute beginners ta'aniif barumsa qabanne dhiyaanne jira party tokkofa chuda hanga xumuratti sinojina kultan kabajaan isin gaafadha channel keenya akkuma duraanii subscribe like share akkuma gootan isin affeerachuudha okay Karima ሰላም ተመልካቾቻችን ይህ አኩ ስኩል ኦፍ አሜሪካን ኢንግሊሽ ትሬኒንግ ሴንተር የተሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችን ነው እዚህ ፕሮግራማችን ላይ እንዴት እንግሊዝኛን ቋንቋ በአጭር ጊዜ ውስጥ አቀላጥፈው መናገር እንደሚችሉ የምናስተምረው ይሆናል ይሄንን ወርቃማ ድል ለመጠቀም ከእናንተ የሚጠበቀው ሁለት ነገር ብቻ ነው አንደኛው ይሄኛውን ቻናላችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ሲሆን ሁለተኛው ጀሞ 3 በሚገኘው በትምህርት ቤታችን በመምጣት በመመዝገብ መማር ይችላሉ Jamolet. Jamolet በሚገኘው sorry ያ አስማኒ ዩ ገለተም ይችርባዳ ኢዶን ኑቲያም ጅሩ ፍንፍኔ ናኖ ፍሪ ከተሞ ጀሞለቲ ገሞ ዱራኒ ከን ራየራን ቤከም ከነሞ ከን የሮ አማይቹዳ ገሞ ጂፋር የረም ጉባ ፎቅ ሰረፋ ጉበት አርገምና ፍፍተኒ አፋን እንግሊፋ በረቹ እንደለተነቹዳ ቃመነቹዳ Okay, guya da akum dusit me spoken part da jalqabna spoken da keti why mali barna why self introduction it's about self introduction chuda okay akamiti nem tokkafan ingilifatin of basis akran daw barne chuda wanti kun derati wana daw party simbarsi chuda guya da akata fa ingilifatin maqana matti gafatan barne chuda okay go ahead Okay, እንግሊዝኛን ቋንቋ መማር የሚጀምረው ራሳችንን ከማወቅ ነው እናም ራሳችንን መግለጽ ከመቻል ነው እና ዛሬ ያዝነው ፓርት 1 self introduction ይባላል ምዕራፍ 1 ራስን ማስተዋወቅ እንደማለት ነው እሺ አስተዋወቃችሁ introduction bifa baay'ee qaba yookaan immoo gosa baay'ee qodama tokkoffaan self introduction jedhama akkasumas lammaffaan immoo family introduction yookaan immoo waa'ee maatii keetti beeksisuu jechuudha sadaffaan immoo is introducing someone with someone else aichu kanachu maachuudha nama tokkon yeroo nama tokkol barsiisu nama sadaffaa ta'e jechuudha yookaan immoo qixxee ta'e yeroo barsiisu yookaan immoo mediator ta'e yeroo barsiisu introducing someone to someone else yookaan immoo with someone else jedhama jechuudha kanaaf gosoota sadan kana keessa kan hadda jalqaba barannu akkaataa namni tokko yeroo carraa argatee of beeksisu itti maqaa isaa itti himu barannaa jechuudha alright it say that asking someone's names in English actually Englishfan akusimbetani gosa baay'ee qaba formal fi informal qaba አይደለ okay formal ማለት በአማርኛ ምን ነው formal ማለት ቀጥታ መንገድ ነው ቀጥታ አሊያም ሰዎች በሚያውቁት መንገድ ማለት ነው okay informal informal ደግሞ የሆነ ከተለመደው አገላለጽ okay ትንሽ ለየት ያለ ከርበት ያለ እንደማለት ነው okay hato formal ways or
polite ways kan jedhamu fi informal ways yookaan immoo casual ways of asking someone's names in English kan jedhu ilaalla jechuudha. Okay. Tokkoffaan formaalii keessa gosa baay'ee jira yookaan immoo Ingiliffaan expression garaagaraatiin ibsuun dandeenya. Keessaa sadii qofa filannee irratti haasofna jechuudha. Tokkoffaan maalidha? Formaalii kan ta'e jechuudha. Nama tokko nama guddaa ta'e nama hangafa keetii ildirsii kee yookaan immoo barsaa kee yookaan immoo abbaa kee ta'uuti nama guddaa tokko yeroo maqaa isaa afaan Ingiliffaatiin gaafachuu barbaadde. Akkamitti gaafatta? You can say may I know your name jechuudha. May I know your name, right? May I know your name. Calistee nama hiriyaa kee tokko jechuudha. Yookaan immoo nama umrii wal fakkaataa irra jirtan ol kaatee may I know your name jechuudha. Sun maalidha? Informaaliidhaaf fayyadamtaa jechuudha. So formally keessa maal fayyadamna? May I know your name, please, right? Okay. Okay. ከሰልፍ ኢንትሮዳክሽን ውስጥ በሶስት ቦታ ይካፈላል። ሰልፍ ኢንትሮዳክሽን ስንል አንደኛው ራሳችንን ማስተዋወቅ ሰልፍ አንደኛው ሜይ አይ ነው ዩር ኔም። ይሄ ደግሞ ለትልልቅ ሰዎች የምንጠቀም ኤክስፕሬሽን ነው። ስምህን ማወቅ እችላለሁ። ትልቅ ሰው ከሆነ ዊዝ ሆነር ኦር ዊዝ ሪስፔክት ከአክብሮት ጋር የምንጠይቀው መንገድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሜይ አይ ነው ዩር ኔም ይባላል። ስምህን ማወቅ እችላለሁ ባክህ እንደማለት ነው። Yeah, may I know your name please. All right. Okay, the next one is say that could you tell us a little bit about yourself? Could you tell us a little bit about yourself, right? Especially kana yoon fedhamna nama tokko ati yeroo interview goote jechuudha yookaan nama lama sadii taatan interview nama tokko yeroo gootan jechuudha. Calistee ol kaatee what's your name jechuudha maa jechuun you can say could you tell us a little bit about your name please jechuudha. Waa'ee keetii diqqoo nutti hundeetta jechuudha. Educational background, about his life status, right? About his status isaa yookaan immoo hojii isaa maal akka ta'e gaafachuu barbaaddan please you can say could you tell us a little bit about yourself? Waa'ee keetii diqqoo share nu gochuu hundeetta jechuudha. You see? Kuni expression isa lamaffaadha jechuudha. All right. Okay, ሁለተኛው could you tell us about yourself a little bit ይባላል። እሱ ደግሞ እባክህ ስለ ራስህ ትንሽ ልትነግረን ትችላለህ እንደማለት ነው። ይሄ ኖርማል በእኛ ስቴጆች ካሉ ጓደኞቻችን ጋር የምንጠቀም መንገድ ነው ማለት ነው። ስለ ራስህ ትንሽ ልትነግረን ትችላለህ? ከጓደኛ ነው ወይ ከትልቅ ሰዎች ስለ ብቻ ከሰዎች ጋር ስንገናኝ ስለ ራስህ ትንሽ ልትነግረን ትችላለህ? አሊያም ደግሞ ስለ የሆነ ኢንተርቪው ላይ ተጋብዘንም ሊሆን ይችላል። ስለ ራስህ እባክህ ትንሽ ልታጫውተን ትችላለህ እንደማለት ነው ማለት ነው። ለሁሉም ይሆናል ይመስላል። namoota umrii wal fakkaataa jiraniif illee fakkaataa hiriyaa illee nama guddaa illee interview illee marafuun taachuu. And how we can say could you tell us a little bit about yourself? Okay, the last one but not the least one, especially formally keessa yookaan immoo polite ways ta'e keessa inni sadaffaa maalidha? Would you mind sharing your name please? I don't mind. I don't mind, man, right? Can say would you mind sharing your name please, right? Especially baay'ee namatti tolu, baay'ee nama hawwatu. Please, would you mind? Okay? Simufachiisa, right? Would you mind sharing your name please, right? Okay, maa kee yoo nutti himte yookaan immoo yoo of nu beeksiste yookaan immoo waa'ee kee yoo nutti himte ni mufattaa qirrilishaan እንደዛ ማለት ነው akkas jechuudha. Sadaffaa fayyadamtan baay'ee bareeda jechuudha. All right. Okay, ሶስተኛው የሚሆነው could you mind sharing your name please የሚለው ነው። ይሄኛው በጣም ተወዳጅ የሆነ አገላለጽ ነው ማለት ነው። ቅር ይልሃል፣ መልካም ፍቃድህ ከሆነ ስምህን ብትነግረን ደስ ይልሃል፣ ይመችሃል እንደማለት ነው። መልሱ ደግሞ የሚሆነው I don't mind ነው። ኖ አይለኝም፣ እገሌ ይባላል፣ ኖ አይለኝም፣ እንዲህ ይባላል ብሎ መናገር ይቻላል ማለት ነው። ቆንጆ ኤክስፕሬሽን ነው this one. ትክክል ነሽ። ኦኬ kuni karaawwan formal ways akkasumas immoo polite ways kan jennu jechuudha. Inni tan immoo informal ways. Okay, karaawwan casual ta'e kan guyyaa hunda polite sun ta'e califneetu nama tokko yoo dhufne gaafannu jechuudha. Now the first one is just maybe you thought that this is a very formal but it's not, guys. Informally ka formally sinti fakkaata. Okay? Ka formally sinti fakkaata garuu immoo informal ka ta'e jechuudha yookaan immoo casual ways ka ta'e jechuudha kan haasaa namaa keessatti baratame nama martuu yeroo dhufu kana fayyadama. Akkasumire innis maalidha? You can say what is your name? What is your name? It seems like just a very elementary expression or just ordinary expression, but it's very crucial, especially while we use with our friends, right? So we can say that
like, what's your name? Yeah. Most of the time, I say that just What's your name? whenever just I want to ask my students, I gotta say to them just, hey, what's your name, right? Or sometimes just I gotta say that, what's your name? So which one is so great sound for you? What's your name? What's your name, right? So what's your name? Your name, especially by informal tay or more casual ways, katechura, can have expression by the what's your name? What's your name? Yeah, all right. Okay, አራተኛ የሚሆነው ደግሞ በጣም የተለመደ የሚመስል ኤክስፕሬሽን ነው ማለት ነው። እሱም ደግሞ what is your name? ሞልተን ስናነበው what is your name ግን ስንጠቀመው ፕሮናንሴሽን በጣም ወሳኝ ነው። what's your name አሳጥረን what's your name በጣም ቆንጆ ኤክስፕሬሽን ነው ማለት ነው። እናም ደግሞ የታወቀ ነው እና ይሄኛው ደግሞ አሪፍ ኤክስፕሬሽን ነው። ዮ what's your name info ከተወካታ ደስ ነው እንጂ እንግዲህ ፍድሎማ ይፈካለች ዮ አሞን እሱ መካነቹ ላይ ጋብስተ what's your name police ባይነ ማትነመጥለች እንግዲህ ፋን ፕሮናንሴሽን ዮ ፕሮናንሴሽን ላይ ዮ ባይነ ማርከሳ ጋይስ ሲሲ ከናፋ ገንደተን ፕሮናንሴሽን ይቀብደን ፈይደ ማለት ነው ኖቲስ ቀባኔው ሰንተን በቃ ሀገተኮ just to try, right? ያሪ ደፍ okay wali gala mere something is better than nothing gelama wawe yalum bareda rakon qabu pronunciation ibarato nda ena abratu garito nda kana hagere ndetin pronunciation ifedemu bareda so you can say te qubeti kana silent kochudan yoruba what's your name chunena what's your name yokanamo what's your name? Yes all right the next one kaitan more expression informal katechuda maida what do people call you? What do people call you? Or you can say, how do people call you? Namni akkam jedhan siyaman. Or you can say, what do people call you? Or how do people call you, right? Namoni akka jedhan nama yaman one if just most of the time we can use this one is as informal ways. Yes. All right. Okay. ቀጣዩ ደግሞ ምንድነው? what do people call you ይላል። ይሄ ደግሞ ሀገራችን ውስጥ እንደተለመደው በራሳችን ስም አባቶቻችን በሰጠን ስም አንጠራራም most of us የሆነ especially they use nickname of course in nicknames yes የሚሰጠን ቅጽል ስም ይኖራል እሱም ደግሞ ጆ አለ ጄምስ አለ ብቻ ብዙ ነው ያለው በጣም ኮምብራለን የሚባል ባርቻ አለ ቀዩ አለ ብዙ አለ እና እነዚህን ስሞች ለመጠየቅ እነዛ ሰው ምን ብሎ ነው የሚጠራ የሚለውን ለማወቅ what do people call you ኒክኔምህ ምንድነው እንደማለት ያ ቅጽል ስምህ ምንድነው እንደማለት ነው so what do people call you okay the last but not the least one in dumamo can I ask your name please I mean no please actually just can I ask your name okay can I ask your name yes especially can I ask your name maake siagafdo can I ask your name adelle can I ask your name okay maake sigafdo ndaaychu can I ask your name right okay say something by Amharic oh okay የመጨረሻው ደግሞ ስምህን መጠየቅ እችላለሁ can I ask your name exactly ስምሽን መጠየቅ እችላለሁ ይፈቀደ everything actually ሁሉም ነገር ምንድነው የሚፈልገው ፍቃድ ነው የሚፈልገው especially ከአዳዲስ ሰዎች ጋር ስንገናኝ ፍቃድ ያስፈልጋል ለሁሉም ነገር because የዛን ሰው ነገር ላናቅ ስለምንችል ማለት ነው እንዲህ መጠየቅ እችላለሁ ይሄን ነገር ልትነግሪኝ ትችላለሽ ብለን የምንጠይቅበት መንገድ ነው ይሄ ደግሞ ስም የምንጠይቅበት ነው can I ask your name በጣም ቆንጆ polite የሆነ እንትን ነው ኤክስፕሬሽን ነው ይሄን መጠቀም ግድ ይለናል ማለት ነው yeah sure now again in rabane gara david tarfun yokunmo possible response okay akana kurmati oral jinatun na yokunmo walgafchin dina okay for instance may I know your name please yeah sure my name is Karima and you okay my name is Aku nice to meet you too kuni isel qabata chuda you see kaitanmo could you tell us a little bit about your name please yes my name is Karima Kadir and I'm glad to meet you okay I'm glad to meet you too where are you from I'm from Balerobe okay me too so we are from the same place yes oh nice to see you again nice to see you too all right the second one is would you mind sharing your name please yeah sure I don't mind okay my name is Karima oh Karima wow that's a strange name for me thank you what's a wonderful name man thank you glad to see you glad to see you too all right kunin gosota formal ways kan ta'an jechuudha kaitan mo informal ways kan ta'e jechuudha tokkoffaan we can say what's your name please my name is Karima and you okay my name is Ablaziz nice to meet you nice to meet you too Ablaziz okay
Okay, what do people call you? Actually, people calls me Chich. Chich. Yes. What does chich means? Chich means it's a kind of flowers. Flowers? Yes. Oh, so you have flowers? That. It's like flowers. Anyhow, so the people call you just like, Fritch. Chich. Teach. Yeah. Okay. Most of the time, the people, they call me Aku. Like Okay. Aku. Okay, my name is actually Abdul Yasin. But most of the people, they know me by Aku. Aku. Which is very short and precise and Of very course. simple to say, right? Mhm. Aku. Right. Actually, it's simple to call. Yeah, it's very simple. It's a piece of cake. So Aku, you can say me, you can call me by Aku, okay? Okay, Aku. Okay, my name is Abdul Aziz, but it's so hard for some to say Abdul Aziz, so you can call me Aku. Okay. Aku. Okay. Yeah, sure. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. Daawwattoota chaanaalii Aku English with afaan Oromoo. Barumsi keenya kanadhaa kan akkaataa afaan Ingiliffaa maqaa namaatti gaafatan kana fakkaata. Yeroo taanu akkaataa umrii namaatti gaafatan kan baranu ta'a jechuudha. Tartiiban deemna. Akka isin hin baay'anneef baay'ee kan gabaabsine ta'a jechuudha. Hadhaaf asumatti yoo dhaabne bareedina fakkaata. Akkasii mire? Alright. ውድ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን ዛሬ የተከታተላችሁን ይመስል ነበር። እንግሊዝኛ እንደዚህ አይነት ቀላል የሆኑ እንግሊዝኛ ለመስራትም ኤክስፕሌን አሊያም ደግሞ ለመጠቀምም ቀላል የሆኑ ኤክስፕሬሶችን ማወቅ ከፈለጋችሁ መማር ከፈለጋችሁ ይሄን ቻናላችንን ከአሁኑ ሰብስክራይብ ማድረግና በመከታተል መማር ትችላላችሁ። ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር።